Evo danas ćemo spremati nešto za zaljubljene okusi ljubavi, znači za Valentinovo. Pa evo krenit ćemo, opet malo maslinovog ulja, malo maslaca i malo ćemo zapeći naš filet mignon. Ja sam ga prije toga sve nagradile tako da ipak dobije obrise vatre prave. A sad ćemo ga završavati na ovoj masnoći. Dakle, omotan je pancetom da dobije svježinu, rakovost, a i to jelo onda ima specifičan ukus. Imamo malo tekućine, dio odmara. Nakon što smo ga zapržili, pustit ćemo ga se odmori. Luka. I peršina. Podlit ćemo malo vinom, bijelim. Isjeći gorgonzol, sir i stavit ćemo na masnoću i vino da se topi. Kapulu i luk ne morate previše da vam umre, jer će u ovom šugu dati jednu lipu boju, a i lipo da se čuje po zubom. Znači skinemo pancetu, ona je služila da nam on ima lipu boju okolo, zaštitila ga je, skinemo ga sa čačkalice. Evo ga. Pancetu usitnit i vratit u šug. Kako se sir već rastopija, podlit ćemo to sa vrhnjem. I dodat ćemo kartofatu. Jednu žlicu. Naravno da moramo probati. Nikad solit paprit dok ne probamo. Sad ćemo ga pustiti da lagano zakuha. Kad provre, vratit ćemo filet mignon u njega, u šug. Inače, filet mignon je, kad tražite mesara, to vam je zadnja pozicija prije glave bifteka. Najuži dio, najcijenjeniji. Filet mignon je najpoznatiji svjetski specijalitet. Ja sam ga malo prilagodio ovoj našoj priči. Imam neke svoje tačeve koje sam tu napravio, naravno vam neću kazati. Nakon nekih reduciranja i distanja mesa, a to radimo zato što postoji puno ljudi koji biftek vole, ali ne vole krv, a on će ostati sočan, a neće biti krvav. To je nakon nekih 17-18 minuta. Možda sve soli, papra. Evo nakon nekih 25 minuta naš filet mignon je gotov. Kao što smo izbacili, znači ovaj naš filet mignon za zaljubljene i nazvali smo ga ljubavnim mignonom, a sad ćemo napraviti ljubavne palačinke. Isto, znači, u čast Valentinova dana ljubavi. Zagrijat ćemo tavu. Stavit ćemo maslac na tavu. Znači, na maslacu ćemo staviti šećer da se otapa, zapravo ćemo raditi karamel. Očistit ćemo voće i izrezati na fine kolutiće. Stavit ćemo na karamel naše voće.
A zatim ćemo ga okupati u ribizlu. Borovnicama, ribizlu. Normalno da će sad doći do stezanja karamela i pustit ćemo da se to lagano otapa. I dobit ćemo jedan predivan šug. Palačinke smo već ispekli i pripremili. Znači radimo ih na trokute. Po želji ovdje možete staviti cimeta, ne znam, vanilije, čokolade, šta ko voli, jer to možete staviti i na preljev kad bude gotovo. Ako ne probate, nećete znati kakav je ukus, a ukus je savršen. Radili smo namjerno u crvenoj varijanti jer je crveno boja zaljubljenih. Kad nam je voće pri kraju, stavit ćemo ga da odmara. A u šug ćemo staviti palačinke. Dakle, one će piti ovaj šug, imat će nevjerojatnu sušnost. Ovo voće će dati cijelu aromu, cijeloj priči. Palačinke su popile dovoljno. Vrlo nježno, zato što su sad one sklone pucanju. I sad ćemo lagano iskaramelizirati ovi šug kojima ćemo preliti. Prilikom služenja ćemo preliti palačinke. Evo kako smo ove godine, nažalost, u pandemiji, a već smo i od prošle, ali prošle godine smo Valentinovo uspjeli slaviti. Ove godine ovim putem želimo u ime turističke zajednice grada Solina čestitati svim zaljubljenima, budućim koji će se zaljubiti i oni koji su se odljubili. Sretan dan Valentinova je i dan ljubavi.